ассалому алайкум мухлисони канали мошини фурӯшӣ. Бо шумо ҳастам ранги ҳар вақт дар Амазон аз ҳамин канал. Бо диққатар видео наворо то охирш тамошо мекунем. Дар рафти навор бо хабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошад. мошинҳо аз ваз 21-12 саршидагӣ то Mercedes S-классе ки мошинҳои шумо дар комментария нависондагӣ даден дар ҳамин ҷамъ ҳузур доранд. курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 155 сомонӣ. рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо метавонед мошинҳои фурӯшии худатонро дар имо WhatsApp равон кунед. касоне ки дар канали мо ҳозир обуна шудагӣ нестед, обуна шавед, дар видеои мо лайкро бигзорам. мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. бо диққатар видео наворо охирш тамошо мекунем. якум мошини фурӯшии мо мебошад Mercedes S-класса. соли барояшад 2001 мебошад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори газ, бензина, объём моторош 2 литра, коробка передач механикаи. нархи мошин 39000 сомония ба рубл багардонид 250000 рубл мешавад ки ранги мошин сери версия кузаш сидан. мошина гуфтаанд ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. моторш 2 сечка мебошад ва газаш евро 4. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшӣ. дуюм мошини фурӯшии мо мебошад ваз 2110 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Ҷалолиддин Балхӣ. соли барояшад 2002 мебошад. объём моторш 1.5, сӯзишвори бензини холия, коробка передач механика. нархи мошин 19000 сомония ба рубл багардонид 122000 рубл мешавад. мошина гуфтааст ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. сирош нафурӯхта мешавад. сабаби фурӯхтанашон пул дар кор шуда, барои ҳам қадар мефурӯшанша. беҳад тоза, хушрӯй ва моторш звер мебошад. бе номер фурӯхта мешавад. илтимос гуфтааст ки беҳуда занг назанед. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. бо диққатар видео наворо то охирш тамошо мекунед. сеюм мошини фурӯшии мо мебошад Toyota Camry ки соли барояшад 2007 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар кони бодом. сӯзишвори газ, бензина, объём моторш 4 литра, коробка передачи автоматика. нархи мошин 75000 сомония ба рубл багардонид 481000 рубл мешавад ки ранги мошин сафед аст, кузаш сидан. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. чорум мошини фурӯшии мо мебошад Hyundai Sonata ки соли барояшад 2011 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори газ, бензина, объём моторш 2 литра, коробка передач автоматика. нархи мошин 75000 сомония ба рубл багардонид 481000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст, кузаш сидан. мошина гуфтааст ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. литсензияш то 2023 мебошад ки агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. панҷум мошини фурӯшии мо мебошад Opel Hatchback ки соли барояшад 1998 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори газ, бензина, объём моторш 1.6, коробка передач механика. нархи мошин 33000 сомония ба рубл багардонид 212000 рубл мешавад. мошина гуфтааст ки алишиам ҳаста ба ягон Opel Astra G Caravan. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. шашум мошини фурӯшии мо мебошад Hyundai Starex ки соли барояшад 2000 сола дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе.
سوزشوری دیزل ابیو موتورش 2 لیتر коробка передач مکانیکی نرخ ماشین 29000 سومونیه با روبل بگردان 186000 روبل میشود. ماشین گفته که در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد 6 ماه دیگه سوراخ دارد دکمنتش. اگر خریداری انیق باشید رقمهایشان در روی اکرانی شما می توانید مراجعه کنید و معلومات پورا را دریافت کنید و ما بگذاریم بعد دیگر ماشینی فروشی با دقت ویدیو نوارا تا آخرش تماشا میکنیم. هفتم واز پریورا سالی برایش 2008 می باشد. در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در شهر دوشنبه. سوزشواری بنزین خالی ابیو موتورش 1.6 коробка передач مکانیکی نرخ ماشین 22000 سومونیه با روبل بگردان 141000 روبل می شود. رنگ ماشین سفید است. ماشین گفته سراش نفروخته می شود. سبب فروختنشان سوم در کار شده برای اینقدر می فروشد. تنیروفکش 10 ماه دیگه سوراخ دارد. دکمنتش هم 10 ماه دیگه سوراخ دارد. موتور коробка ходовойш 100% губковат кардагиай 4 дискаи нав дорад ва баллонош ҳам навай. агар харидори аниқ бошед рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ҳаштум мошини фурӯшии моюшади Nexi Daiwa соли барои 6994 мебошад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори газ бензини абъём моторош 1.6 коробка передач механикаи нархи мошин 14500 сомония ба рубл багардонид 93000 рубл мешавад ки ранги мошин сафед аст. кузаш сидан. ماشین ساسنش اطلیشنا گفتستن و اکومولاتورش نو کراسکش نو کرده یا 4 بالونی نو دیگر دارد. حجت دارد. گاز و بنزین خردش کار میکند گفته یگان اوپل ارزان باشه علیش هم میشود. سودا در پیش ماشین گفته اگر خریداری انیق باشید رقمهایشان در روی اکرانی شما میتوانید مراجعت کنید و معلومات پورا را دریافت کنید. نهم ماشین فروشی موشدی دایوا نکسی سالی برای 6994 در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در کنی بادام. سوزشوری بنزینی خالی ابیو موتورش 1.5 коробка передач مکانیکی نرخ ماشین 17000 سومونیه با روبل بگردان 109000 روبل می شود. رنگ ماشین زرد است. کوزش سیدن. ماشین گفته که همه جور 100% یگان کمبودی ندارد. تخص موتور دارد. اگر خریداری انیق باشد رقمهایشان در روی اکرانی شما می توانید مراجعت کنید و معلومات پورا را دریافت کنید. دهم ماشین فروشی موشدی واز 2112 سالی برای 2004 می باشد. در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در شهر دوشنبه. سوزشواری گاز بنزین ابیو موتورش 1.6 коробка передач механика нархи мошин 14200 сомония ба рубл багардонем 91000 рубл мешавад. ранги мошин сербирисия кузаш хачибе. мошин гуфта ки ҳама ҷош 100% ягон камбудӣ надорад. харидори аниқ бошад боз ягон сум арзон мекунем. агар харидори аниқ бошед рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. و کسانی که در کانال ما تا حاضر آبونه شدگی نیست آبونه شوید. در ویدیو ما لایک رو بگذارم. ما میگذاریم بعد دیگر ماشین‌های فروشی که شما بسیارتر انتظارشون هستید. 11 ماشین فروشی ما موشدی BMW پتیورکا که سالی برای 6997 در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در شهر دوشنبه. سوزشواری گاز بنزین ابیو موتور 2 لیتر коробка передач автоматика нархи мошин 27000 сомония ба рубл багардонид 173000 рубл мешавад. ранги мошин сервисия кузаш сидан. мошина гуфта ки ҳама ҷош 100% ягон камбудӣ надорад. кожни салон, лифт, сидельни, рул лифт мебошад. лук, кондисионер, автопилот мебошад. гази евро 4 срочно фурӯхта мешавад ва агар харидори аниқ бошед рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 12 мошини фурӯшии моюшади Daiwa Lasetta соли барои 2005 мебошад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори газ бензин абъём мотораш 1.6 коробка передач механика
нархи мошин 27000 сомония ба рубл ба гардони 173000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст, кузаш седан. мошина гуфта рошна фурӯхта мешавад. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. сездаҳум мошини фурӯшии маошаи хундаи соната ки соли бароиша 2001 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри хуҷанд. сӯзишвори гази холия объём мотораш 2 литра коробка передач автоматика. нархи мошин 25000 сомония ба рубл ба гардони 160000 рубл мешавад. ранги мошин сери берисия, кузаш седан. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, видеонавори мо ба охир мерасад. дар ҳамин ҷо хайр то видеои дигар сарбаланд ва хонобод бошед. дастгирӣ кардани моро фаромӯш насозед.